Ayan, kakabsat, Joe, piso na ti para kuan. Para daitan ni probinsya ng Ilocana. Ayun, diyan nagwapo nga operator tripper. Ayun. Experience ta kanimo ti buhay probinsya kakabsat ni probinsya ng Ilocana. Sige, isisid mo. Woy, abo na tagsan. Ate tim ako na nga makapapudaw nga mga pudot. Nya oh. Nagaduti na repair min. Itay nakpet toy kabudutan. Ay kat anya pat expect nyo kakabsat ko di. Maunay nga pudaw ko aya. Oh, si tibiyag ti probinsya. Oray na pudot nga mabalin lang ta doming mabalin amin kakabsat ko nga inurat. Oh. Ni ubet vlog. Oh, dagiti nasisumpot nga taga repair nagagagat. Oh, aghay kayo garudan ay. Mabainda. Dito dagiti naapit me. Dito naglaw ang farm day. Ay makifa-farm naklang gayam. Ado pa ye, oh. Kasi tibiyag ti probinsya.